Data mu izina rya Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Uri Imana ikomeye. Uko Mungu mkuu. Turagushimiye. Tunakushukuru. Ijambo ryawe neno lako rirahindura, linabadilisha kandi rirabohora. Tena linafungua. Ugiye kuryumva, ukienda kulisikia, riramwubaka. Litamjenga. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Turabaramukije mwese. Tunawasalimu nyote. Amahoro y'Imana. Amani ya Mungu nabane namwe. Ako pamoja nanyi. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Tunaenda kuchangia pamoja neno. Hari kigwa tugiye kwiga. Kuna fundisho tunaenda kujifunza. Kivuga ngo ibintu 8. Tunaenda sema vitu 8. Mkristo akwiye gukurikira, anastahili kufuatilia igihe cyose, wakati wote. Ndasubiramo, narudia ndani. Ibintu 8, vitu 8 Mkristo akwiriye gukurikirana, anapasha kufuatilia igihe cyose, wakati wote. Ndasubiramo kandi, narudia ndani. Ibintu 8, vitu 8 Mkristo akwiriye gukurikirana, anapasha kufuatilia igihe cyose, wakati wote. Ibi ni ibintu, hivi ni vitu zina Mkristo, jina Mkristo akwiye kwiruka inyuma yabyo, anapasha kukimbia nyuma yabyo. Mkristo nakwiye kwiruka inyuma y'ibintu byose, apashe kukimbia kwa kila kitu chote, nakwiye gukora ibintu byose, apashe kutumika kila kitu chote. Mkristo ni wa Kristo, yani ni mtu wa Kristo. Ntabwo ariyo kugira akora ibintu byiwe, haiko mtu wa kutumika vitu vyake, ariyo kugira ngo akore ibintu by'Imana, lakini iko kwa sababu atumike vitu vya Mungu, ariyo kugira ngo akore umugambi w'Imana, iko kwa sababu atumike mapenzi ya Mungu, ashitse umugambi w'Imana, afikishe mapenzi ya Mungu. Imana irafise umugambi. Sasa Mungu ana mapenzi yake. Imana irafise ikintu yagushiriyeho. Mungu iko na kitu ambacho alikuweka eko. Imana ibwira Yeremia, Mungu akamwambia Yeremia, utaraba urusoro, eti kabla haujakuwa ndani ya tumbo mama yako, nari narakuremye, nilikuwa nimekuumba, nari naragutoranije, nilikuwa nimekuchagua kugira ngo uzabe uvugishwa nawe, ili ukuwe nabii wangu. Ya Imana riri gutoranya. Sasa Mungu wakati alikuchagua, utarabaho, alikuchagua kabla huja kuwepo. Hari ibikorwa Imana yagutoranirije. Sasa kuna kazi zenye Mungu alifanya kuchagulia. Ntabwo wavukiye gukora ivyo ushaka. Haukuzaliwa kutumika yale ambayo unataka. Ni wavukiye kunezeza umuryango wawe. Haukuzaliwa kwa sababu ufurahishe familia yako. Wavukiye kunezereza Imana. Ulizaliwa ili ufurahishe Mungu. Kuko nuriho kubera umuryango wawe. Kwa sababu haupo kwa sababu ya familia yako. Uriho kubera Imana. Lakini hupo kwa sababu ya Mungu. Ngomba kwiga rero ibintu 8. Sasa tunaenda kujifunza vitu 8. Mkristo akwiye gukurikira, anapasha kufuatilia au kutembelea wakati wote. Kandi ivyo bintu 8, na hivyo vitu 8 tubisanga muri Bibiliya. Tunavikutana katika maandiko. Turasoma ishete cha kabiri. Tunasoma katika barua ya kwanza. Ya waraka wa pili. Waraka wa pili. Wa Timotheo. Ibice vyaho ni 2. Kichwa yani mstari wa pili. Igice cha kabiri. Yani sura ya pili. Yes. Umurongo wa 22. Mstari wa 22. Aravuga ngo, inasema, ariko kwifuza kubusore, lakini matamanio ya ujana uguhunge, yani ukukimbie. Ivyifuzo vy'ubusore, yani matamanio ya ujana ngo ubihunge, yani uvikimbie. Uyu muntu yariko yandikira. Sasa huyo mtu alikuwa anaandikiwa, yari Bishop Timotheo. Ilikuwa ni Bishop Timotheo. Yari arongoye ishengero. Alikuwa anaongoza kanisa kubwa sana. Yari yaruguruye amatorero mengi. Alikuwa alifungua makanisa mengi sana. Rero Timotheo, sasa Timotheo yari umwana wa Paulo. Alikuwa mtoto wa Paulo. Mukwizera. Katika imani. Imani ihabwa icyubahiro. Amen. Rero Paulo yari yaramuhaye ishengero. Sasa Paulo alikuwa alimpatia kanisa. Mugabo Paulo acaramubwira. Lakini Paulo akamwambia, ivyifuzo by'ubusore, yani matamanio ya ujana, uzobikurikirana, usiyafuatilie, uzobihunge, iyo yakimbie. Kana abasore bifuza byinshi, kwa sababu vijana wanajifunza mambo mengi. Kandi bavuza abasore muri Bibiliya. Tena wakisema vijana, numva abasore bo mu buryo bugaragara. Usisemi vijana katika hali ya kuonekana. Bavuza abakristo bose. Banakuwa banasema yani wakristo wote. Bavuza abakristo bose. Banakuwa banasema wakristo wote. Abashatse kuvuga, wanataka kumaanisha nidukurikirane, tusifuatilie ivyifuzo vy'ino, yani matamanio ya dunia. Niyo mpamvu indi Bibiliya, ndio maana Biblia y'umwimerere yakuyemwa no majambo, ndio maana Biblia ambayo ito ndani ya maneno bivuga ngo duhunge. Biblia inasema eti tukimbie, duhunge vy'inosi, tukimbie haya ya dunia, duhunge ingeso z'inosi, tukimbie hizi tabia za dunia, ibikorwa bibi vyo mwisi, yani matabia mbaya zote za dunia, tuhunge, tuzikimbie. Ingeso mbi tuzihunge, tabia mbaya tuzikimbie. Icyaha ni bakigwanya, zambi hawaipiganishi, icyaha baragihunga, zambi wanaikimbia.
Yosefu ali kumwe na muka Potifari, wakati alikuwa na mke wa Potifari, yakuye impuzu, alikuwa alivua nguo. Yosefu yemeye gusiga impuzu, alikubali kuacha nguo, yemera kwiruka ari gusa, akakimbia akiwa uchi, ahunga icyaha, akakimbia zambi. Icyaha baragihunga, zambi wanaikimbia. Hunga icyaha, yani kimbia zambi. Hunga ingeso mbi, yani kimbia tabia mbaya. Icyaha kirica, yani zambi inaua. Icyaha cyakuye Satani mwijuru, zambi ilitoa shetani mbinguni, kimumanuka ni kuzimu, ikamshusha paka kuzimu. Icyaha cyakuye Adamu na Eva, yani zambi ilimtoa Adamu na Eva mwitongo rya Edeni, katika shamba la Edeni. Icyaha zambi cyakuye Sauli ku butegetsi, ilitoa Sauli katika ufalme. Ya icyaha zambi kizagukura, kitakutoa mu cyubahiro, katika heshima, kizagusuzuguza, kitakuzaraulisha. Satani no munsi, shetani sahi turamwirukana, tunamkimbiza, turamuhonyora, tunamkanyaga, ariko uri kurahonyora, lakini mwenye uko nakanyaga yahoze ari hejuru, alikuwa juu, ariko kubera icyaha, lakini kwa sababu ya zambi cyamushize munsi birenge byawe, kilimshusha chini ya miguu yake. Nawe nukora icyaha, na wewe kitenda zambi, uzokwisanga, na wewe utajikutana aho Satani ari, pale kwenye shetani. Niyo mpamvu abantu bakora ivyaha, ndio maana watu wanafanya zambi, umuriro urabategereje. Zambi yani imani moto na wangoja, umuriro urabategereje, moto na wangoja, hamwe na Satani wao, na shetani wao bazoshana, wote wataungua pamoja. Kora ivyiza, tenda mazuri, uburyo bukiriho, wakati upo. Niwihane, utubu, uburyo bukiriho, wakati upo. Kurikira Imana, ufate Mungu, uburyo bukiriho, wakati upo. Ko hari igihe, kwa sababu uzorondera Imana, utatafuta Mungu, bitagishoboka, haitawezekana, bitagikunda, haitawezekana. Ibintu umunani rero wokurikira, yani vitu umunani ambavyo unapaswa kufuata au kutembelea ndani kama vile Mkristo. Sindaheza gusoma ujya murongo, siyamaliza kusoma yule mstari, ndabandanya, naendelea. Ngo maze ukurikire, lakini ufate ukugororoka, yani utakatifu, no kwizera, na kuamini, n'urukundo, na upendo, na mahoro, na amani, ufatanya, ikishikamana, n'abambaza, na watu ambao wanaabudu umwami wacu, Mungu wetu, n'imitima itanduye, na roho ambazo hazina ukoma. Yes. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Biblia iratubwiye ngo, hapa Biblia inatuambia nini? Ngo dukurikire, tufate ikintu cha mbere, kitu cha kwanza, ukugororoka, utakatifu, ukugororoka, utakatifu. Ikintu cha mbere, kitu cha kwanza, tubwirizwa gukurikira, tunapasha kufuatilia nk'abakristo, kama vile wa Kristo, no kugororoka, ni utakatifu. Igihe wakati Yubu yahura n'ibibazo, alikutana na majaribu, Yobu ngo yakomeje iki? Ayubu alifanya nini? Ngo yakomeje inzira yo kugororoka, aliendelea katika maisha utakatifu. Ichoma nawe, kinaweza nifanya na wewe pia, hata kama mambo yote ugakomeza inzira yo kugororoka, lakini unaendelea njia ya utakatifu. Imambo Satani agutera, kitu ambacho shetani anakupiganisha, akazana kijana kiri, analeta hichi na hichi, akazana ubukene, analeta umaskini, akazana ibibazo, analeta matatizo, kutumvikana n'umugabo, kukosa kusikizana na mume wako, akazi kagahera, kazi kaisha. Satani agomba, shetani anataka uhebe inzira yo kugororoka, uache njia ya utakatifu. Satani anagomba wa mugore we, shetani anataka wewe mwanamke ugende ku mupfumu, uende kwa mfumu umugabo wawe, kwa sababu ya mume wako, kugira ngo urondere solution, ili utafute yani jibu. Satani agomba kutera, sasa shetani anatamani kukuataka maisha yako, kugira burimbure, ili apate kuangamiza. Shuti yangu, ndio maana ndugu zangu, komeza inzira yo kugororoka, tembea katika njia ya utakatifu, komeza inzira yo kugororoka, endelea katika njia ya utakatifu, ni uzonesha Satani, hapo ndipo utamshinda shetani. Nini masutala badegi baya. Ibi bintu munane biravuze ngo ni ibintu Mukristo akwiye gukurikira. Maandiko yanasema kama ni vitu ambavyo Mkristo anapasha kufuatilia wakati wote. Sinzi ibintu uri kurakurikira, sijui nini ambao uko nafuatilia. Birashobora uko wiruka inyuma y'abantu, inawezekana uko nakimbia nyuma ya watu, abantu bazogusiga, watu watakuacha, abantu bazogusiga, watu watakutupa, abagutera amashugu no munsi, wenye watakutupia maua leo, ejo bazogutera amabuye, kesho watakutupia mawe, abavuze ngo uri mwiza no munsi, watu wenye wanasema kama uko mzuri ejo bazovuga kuri mubi, kesho watasema kama uko mbaya, abagukomera amashu no munsi, watu wanakupigia makofi leo, kesho bazogutera amavyi, kesho watakupiga uchafu. Watu abo Yesu yagaburiye, benye Yesu alilisha, biza kurangira bavuze ngo nabambye, baada ya pale wanasema itasurubiwe. Watu niyo mpamvu birivuga ngo, ndio maana Biblia inasema ntukizigire umuntu, eti usitumainie mtu, wisigiye umuntu, eti mtu mwatumainia mtu, birivuga ngo aravumwe, eti uyo mtu amelaaniwa. Hari abantu bari kimivumo. Sasa kuna watu huko ndani laana, batakururiwe n'Imana, hawakuletewa na Mungu, batazaniwe na Satani, hawakuletewa na shetani, bizaniye ubwabo, lakini wamejiletea peke yao uko bisigiye abantu, kwa sababu walitumainia watu. Hari abantu bavuga ngo nakarankomerekeye, kuna watu wanasema eti ile
mtu aliniumiza. Impamvu yagukomerekeje. Kwa sababu gani alikuumiza? Ni kubera wamwizigiye. Ni kwa sababu ulimtumainia. Usumba kwizigira Imana. Kama jinsi ungetumainia Mungu. Ariko Imana. Lakini Mungu nironka ikibanza cha mbere. Mungu anapasha kupewa hatua ya kwanza. Umugabo wawe, mume wako, umugore wawe, mke wako, mwana wawe, mtoto wako, familia yako. Nironka ibindi bibanza. Isipate ingine. Abo bantu baronka ibindi bibanza. Hao watu wapate ingine fasi. Baronka ibibanza bikurikira. Wapate fasi za kupatiwa. Ariko ikibanza cha mbere. Lakini hatua ya kwanza. Gihereza Imana. Bless ya kwanza ipatie Mungu. Umuntu nakugirira neza. Mtu akikufanyia vizuri. Ubone Imana. Uone Mungu. Ariko nakugirira nabi. Lakini akikufanyia vibaya. Uone Satani. Kwa umuntu n'igikoresho. Kwa sababu mtu ni chombo. Imana ishimwe cyane. Amena. Ya rero ukugororoka. Sasa utakatifu. Biravuze ngaba arico kintu ca mbere. Biblia inasema ndio ikuwa kitu cha kwanza. Dukurikira. Che tutafuatilia. Yobu mu bintu yaciyemo. Yobu kitu ambacho alipitia ndani. Bivuga ngo yakomeje. Aliendelea kushikamana. Yakomeje inzira yo kugororoka. Aliendelea kushikamana njia ya utakatifu. Sinzi nawe ivyo uri kuracamo. Sijue habari gani ambayo unapitia ndani. Nawe komeje inzira yo kugororoka. Lakini na wewe uendelee njia ya utakatifu. Yobu gice ca mbere umurongo wa 22. Ayubu sura moja mstari wa 22. Mstari wa 22. Havuga ngo iki? Anasema nini? Ngo muri ivyo vyose. Eti katika hayo yote. Yobu ntiyakoze icyaha. Eti Yobu akutenda dhambi. Cyangwa ngaherereza amafuti ku Mana. Au afanye au aanze yani kunungunikia Mungu. Ariko Yobu. Lakini Yobu yakomeje inzira yo kugororoka. Aliendelea njia ya utakatifu. Yakomeje inzira yo kugororoka. Aliendelea njia ya utakatifu. Na wewe komeza inzira yo kugororoka. Endelea njia ya utakatifu. Usomye Yobu ibice bibiri. Ukisoma hapo 2. Yobu sura 2. Yobu ibice bibiri. Sura 2 Yobu. Murongo w'icenda. Mstari wa 9. Gomaze umugore wiwe. Eti mke wake aramubaza. Akamuuliza. Ati mbega nubu. Eti je paka sahihi. Uracakomeje kwa kugororoka kwawe. Bado unaendelea katika ule utakatifu wako. Tukimana utumupfa. Wewe tu mtukane Mungu ili upate kufariki. Ariko Yobu. Lakini Ayubu amwishura ngo. Akamwambia. Ngo uvuze nk'umugore w'igipfafu. Unasema kama mwanamke mpumbafu. Uvuze nk'umugore w'ikijuju. Yani unasema kama mwanamke mpumbafu. Mbega tuzoshima. Eske tutashukuru. Ibyiza gusa. Kwa mazuri tu. Nibi navyo nituvyakira. Je na kwa mabaya hatuwezi yapokea? Ya Imana ishimwe cyane. Amena. Ngo muri ivyo byose Yobu yaciye. Eti katika yote Yobu alipitia ndani. Yigeze akora icyaha. Hakutenda dhambi. Ubukene uri kuracamo. Umaskini ambao unapitia ndani. Ukora icyaha. Usifanye utende dhambi. Nimutumuva ku Mana. Usifanye utoke kwa Mungu. Iyo ndwara. Iyo ugonjwa. Nitumuva ku Mana. Usifanye utoke kwa Mungu. Ivyo bibazo uri kuracamo. Hayo matatizo yapitia ndani. Inzara yawe. Iyo njaa. Nitumuva ku Mana. Usifanye utoke kwa Mungu. Bibiri ivuga ngo iki? Maandiko nasema nini? Kurira korarira. Eti kulia. Korarira umuntu mwijoro. Unaanza lia mtu usiku. Ariko mu gatondo. Lakini asubuhi impundu zikavuga. Habari njema yani vigeregere vinalia. Mu gatondo ubuzima bwawe bwohinduka. Asubuhi maisha yako yanaweza badilika. Hari umunsi Imana izahindura ubuzima. Kuna wakati Mungu atabadilisha maisha yako. Bivuga ngo Imana yarashumbushije Yobu. Maandiko yanasema kwamba Mungu alimzidishia Ayubu. Nawe nubandanye inzira yo kugororoka. Na wewe ukiendelea katika njia ya utakatifu. Imana izogushumbusha. Mungu atakuzidishia. Ntabwo izakureka. Mungu atakuacha. Imana izagushumbusha. Mungu atakuzidishia. Komeza inzira yo kugororoka. Endelea njia ya utakatifu. Cha kabiri. Cha pili. Umukristo akwiye gukurikira. Umukristo anastahili kufuata. Ni ukwizera. Ni kuamini. Niko Biblia yavuze. Ndio kisi Biblia inasema. Ngari kukurikire. Eti lakini ufuatilie. Ukugororoka. Kwa utakatifu. Ngo nukwizera. Na kuamini. Nukwizera iki rero? Unaamini nini sasa? Nukwizera Yesu Kristo. Ni kuamini Yesu Kristo. Nukwizera ijambo rye. Ni kuamini neno lake. Kwizera iki Imana yakoze. Kuamini kila kitu ambacho Mungu alitenda. Hari abakristo benshi. Kuna wakristo wengi. Muriko muratakaza kwizera. Muko munapoteza imani. Muriko muraheba Kristo. Muko munaacha Kristo. Hari abakristo benshi. Kuna wakristo wengi. Bari kubahindura madini. Bako wanabadilisha madini. Bari kubinjira muri Islam. Wako wanaingia katika dini ya Kiislamu. Bari kubarahakana Kristo. Wako wanamkana Kristo. Hari abakristo benshi. Kuna wakristo wengi. Imana bayihevye. Wengine walimwacha Mungu. Ariko shuti yanje. Lakini ndugu yangu, komeza ukwizera. Endelea imani yako. Komeza ukwizera. Endelea imani yako. Ibrahimu mu bihe byose yaciye. Maisha yote alishiyemo. Yarabuze uruvyaro. Alikosa uzazi. Ahura n'ibibazo bitandukanye. Alikosa katika mambo mengi. Ariko Abrahamu. Lakini Ibrahimu yakomeje yizera. Aliendelea kiamini. Ivyo Imana yavuganye nawe. Kenye Mungu alisema na yeye. Kizobikora. Kama itakitenda. Kwizera. Sasa imani si kintu kiboneka. So kitu ambacho kinaonekana. Kwizera. Imani
ni ikintu kitagaragara, ni kitu chenye akionekana. Kwizera imani nukuri, ni ukweli ko mwisi taboneka, kwa dunia ambayo yaonekani, ariko uko kuri, lakini kwa hiyo kweli ukakwizera, unaamini, ukavyemera, unavikubali hivyo bintu, kwamba hivyo vitu utabibona, hata kama uvioni, ariko ko bihari, lakini kama kandi vipo, kwa rukuri, tena kama ni kweli, ukizera, unaamini ko mu mishagu ya Yesu, kwamba kwa kupigwa kwa Yesu, ko wakize, kwamba ulipona, ukizera kuri umwana na unaamini kwamba uko mtoto wa Mungu, ukizera ko Satani, unaamini kwamba shetani hata kintu kimwe yogira ubuzima, hata hakuna kitu kimoja anaweza kufanya maisha yako. Imana iguhezagire cyane. Mungu akubariki sana. Ijambo riravuga mu cete cya 2 Paulo yandikiye Abikorintho, Paulo wa pili ambaye Paulo icete cya 2 waraka wa pili Paulo yandikiye Abikorintho. Paulo aliandikia wa Korinto ibice 5 murongo w'indwi mstari wa 7, ngo kuko tugenda, eti kwa sababu tunaenda tunaongozwa no kwizera na imani, niturongorwa atuongozwi nivyo tubona na vile tunaona. Mkristo ntarongorwa n'ibiboneka, aongozwi na yale ambayo anaona, arongorwa lakini anaongozwa nivyo yizera, na yale ambayo aliamini. Imani baho umugisha. Mungu awabariki. Rongorwa no kwizera, yani uongozwe na kitu ambacho chenye unaamini, ico wizera chenye unaamini. Nurongorwe n'ibiboneka, usiongozwe kitu chenye unaona. Nurongorwa n'ibiboneka, ukiongozwa kitu chenye unaona, uzoba wizera, utakuwa aujaamini. Ariko abizera, lakini watu barongorwa n'ibitaboneka, wanaongozwa na vitu ambavyo barongorwa n'ijambo ry'Imana, wanaongozwa na neno la Mungu, barongorwa na mwemu, wanaongozwa na Roho Mtakatifu, barongorwa na kujya kuri, wanaongozwa na ile kweli kuri mwisi bitaboneka, ambayo iko katika nchi ambayo haionekani, niko kubarongora mwisi ndio inaongoza katika anga ya kiroho. Niko kucha kubarongora mwisi biboneka, yani ndio kuna waongoza katika dunia ambayo inaonekana. Mwarahizegiwe cyane. Mungu awabariki sana.